Na Bidondone ndakubwira. Reka mvuga ukuri. Ugiya musheri wiwe bari kumugira musugira mu Senegal. Bo je narabi Sesi ugiya mkoga yateye inda. Sheri wangu ule. Ego. Nivyo. Nilikaa kimya tu muda mrefu sana nasema my god. Sasa aje huku akiniambia mimi sina mimba, kenda kwa Bidondone kuna mimba. Ya kama yeye anajisemea kuna mimba poa. Eka tugende kwa Bidondine na God name. Ujya n'umugore w'umuntu. Bidondine ufise abana bane. Ugende kumwana amabere araguye, ushangusha maziwa, ushatepeta, kwenda nyumbani ule batoto Bidondine nisikie. Isaac TV. Oh. Kucha Africa. Oi. My name is Isaac Classic. Chuma Jokes behind the camera. Story ni nyinshi mganya gusaniwe sometimes ba muke murabizi. Ebana Jendi amazing urabona nahantu nyene hasanye n'ukuntu abari muri location. Ariko se location gusanzanye hari ibintu byinshi byanzanye kuri aba batipe. Ariko cyane uno Freema boy muramuzi. Hari story nyinshi kuzamvuga ko Freema zimwe murazizi ariko naza kumugarukako. Rengera gandabana mega gwale. Freema bikwaye? Sawa. Meze neza? Yego. Ndakuwa? Sana kabisa. Buja costume ni koti ni sarueti ni bakita bona kantu gusushirako na training. Okay sawa. Inakuaje mami? Salama. Uko bien? Ndio. Meze neza? Ego. Urazi Kirundi? Cyane. Tasijua hata kidogo. Ariko urachumva? Kidogo. Kidogo kwa mbali. Ya mndoto yani. Inakuja inakata. Unaona? Okay sawa. Freema. Uno musista muri mubiki. Juste jinda basaza numva ndabonye nyine muri location ariko sinzi exactement ni song yawe ni song ya sister ni gute ndio bazavyinshi araza kubikubwira bo donc ni jendinga nka King Video. Freema usigara mu King Video. No ndumuririmbyi urumva araronda look y'umuntu abegwa. Agenda abegwa niyo mpamvu bo yandondeye bo uyu numuririmbyi yitwa Iget Chala. Abica bigacika. Arimba live music kuri Bar Mercato. Ubu alikuwa sora indiri ni album afisi. Buga muzi album yagerageje vuba ati kanshiremo umuririmbyi w'Uburundi ambere nk'umu King Video. Ndibaza ko Chala turi mu bikoga mejeje kwambara akakera. Umva ko nubona ko n'amabijuto yakuye ibintu byinshi naje nga kugira ngo ari indirimbo biboneka ko uzobukenye badaye uko boss ahubwo uje wativye nambaye ibintu nyene bo urabona mfise abana afise abana batanu urumva ibintu nk'ivyo rero video yiwe Chala unosoka mwambia inakubeba gharama gani ngapi kwa albumu yako jua ile Chala hata tuende kwa Chala manake mwanamke wa kujiamini. Yani Rene. Mwana Chala. Ndio. Hiyo naikupa exclusive. Sawa, Chala. Unafanya ngoma. Kwa nini inakuwa ngoma ngapi sasa hivi? Ni nyingi tu. Ni nyingi sana. Ngoma ngapi sasa? Ni nyingi kama ngapi? Sogea kidogo huko kidogo jua lisikupigi mama. 4 hivi sasa. Nyimbo 4? Ndio. Sasa nyimbo 4 unazitolewa wapi mama? Mbona sasa tuzioni? Asa kwa hivyo utaziona. Unajua kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi bila kujielewa, lakini kwa hivyo najielewa. Utasikia na zenye ziko kwenye jiko utazisikia na zenye zimeshaka kwa isakaisha yani utazisikia zote. Chala YouTube unayo? Ndio ninayo. Unaitwa nani pale YouTube? Iget Chala. Iget Chala. Kiala. Hii Kiala ndio shida kuiandika. Kiala ni aje? Kiala haina shida kuiandika. Sasa wewe umesomea wapi? Sasa ndio tunaulizana kidogo. Unajua kuna mtu tunasema wale ambao kidogo hawajui hata kuandika. Kiala. Nitamwandikia. Tuna Y, tunaenda, tunarudia. Jicho hilo. Okay, sawa kama hiyo. Okay. Sawa. Kiala, by the way, mimi naona unafanya kazi nzuri. Na clip ninavyoiona kwa mazingira ni nzuri. Lakini sidhani kama itakuwa vibaya kutupigia akapela kidogo. Wanganja walua na nene watini na wandwila
Kaliakani wafuma wanziga Talia bwana, Talia. Nyimbo inatia huruma. Wanziga ndo nini? Na niacha. Nimemwacha, nimemsaliti. So mimi Uni Freema boy, hata atafanya mambo akifrima. Kuna sini za kumsaliti afu watoto wakali. Atalia sana. Yaani hivi nashukuru sana, ni mwanamke ambaye anajituma shujaa. Najua kwamba anaweza kabisa. Yeah. Sasa hapa kichwani kuna nini? Maana nimenitia uoga hii. Vichwa viwili, vichwa vingi. Kichwa kimoja tu. Unajua kuna vitu. Kuna nini humo ndani? Hamna kitu, ni kitambaa. Kama unatoa tu. Najua kufunga kitambaa tu. Hamna kitu. Okay. Sawa. Ngoma inatoka lini? Hizi siku 2-3 tu itakuwa imeshatoka. Nakuwa hewani. Nimesikia kama vile ni lugha gani ile? Kiala mwana. Lugha gani? Ikivira. Sasa mama kidogo wa Burundi unatuchanganya. Unajua hii lugha utaelewa wakati utakuwa unafuata masenario, utaelewa. Utaelewa kwa sababu tunaifanya video kila mtu aelewe, Mwingereza, Mswahili, Mfaransa. Unajua Isaac, kuna watu wako Kidili. Dada hapa yuko Kidili, kama anaimba hizo nyimbo anajua yuko biashara gani. Sasa kupanua muziki wake anajua anafanya nini. Kuna watu wanajua maana ya yeye kunaimba na watu wana zile muziki zake zinauzishwa. Kuna tunataka tujue kwamba msanii akijituma anakuwa na plani nyingi sana za kutoboa. Sasa hii mtamuelewa tu. Tutamuelewa tu. Yaani kwa sababu ukitaka kumuona kazi zake vizuri wende Mercato Bar hapa Kamenge, utakuwa kumuona kuna piga live anaimba nyimbo, ataweza kuambia nyimbo hiyo unahitajia yote anakuimbia, hata ya Kofi, hata ya Fali anajua. Mama kweli sana. Fanye kidogo, ngoma yote ile ya Mrundi unajua ni ngoma gani? Ya Mrundi yoyote? Ya Murundi. Chumba. Ile chumbe. Ni hatari sana. Nice. Hayo imekaa kizazi sana. Mimi nikushukuru sana, lakini big up sana. Nikufanye nikuachilie uende upige uendelee kazi zako. Lakini huyu jamaa mimi bado namhitaji huyu. Nina vitu naye. Acha mimi niendelee kwanza na mambo yangu. Wewe endelea na mambo zako huko. Alafu umshikaji mimi nabaki naye hapa. Tudili naye kizazi. Freema. Bariko rakwidogera sana bien Freema. Bande. Hari umukobwa yitwa Digne Delicia. Twaravuganye. Igihano barakibonye. Stati yawe ni yazanye ingorane. Ati nta kuntu sindavyumva ingene Freema ashobora je kunyagiriza yuko je mfise imbanyi yiwe, inda yiwe. Freema kweli? Ndibaza stati wanje ni stati wanje murafise ikintu avuga kuri kwanza hari kamera bakubone neza uri kurabahanga. Yego umuntu afise gushiramo ivyo akeneye vya Digne bishoboka kwindekera jewe bindekere nitubirandire ko cyane kumbure kubera iki yoba yagize panic ku bintu bitari ivyo mugabo sivyo no ndakubajije ko iki woshobora kugira panic nkuba kugira ati wewe uri umusuma utari umusuma wogira panic. Nivyo rero ivyo bindekere tuvyihoze. Freema boy. Yapo mwana ume mashini nipo hapa. Sasa stories ziragenda. Delicia arajya umuhari sana, yarakwidogeye cyane avuga ati Jeff Majen hakuntu bien Freema yombwira yuko none uramaze gusohokana na Delicia Digne, mwarasohokanye base muri kahise murafitari base ama relation mwagiyemwo umwe. Digne navuga ati byaraciyemo karacamwe. Digne n'umugenzi kuva kera mugabo kuba nandese kuri stati bijya nibishobora gutanga umuco abantu benshi ndazi ko bakurikanye ijya stati yanje barabura ico boshobora kuvuga ko niyo mpamvu ndakubwiye ati ivyo byaje na Digne binturekere bireke tuvyihoze. Freema boy ni Freema boy, Digne Delicia ni Digne Delicia, secrétaire wa DF. Muratana mu mitwe hamwe na Soso Black. Byarakize kure sana muranashwana kabisa. Sinzi ko ari za kiki tumaze imisi tubona bari nivyo muriko muragira byo bya Bidondo canke sinzi ko byo bari biki. Nivyo muri Bidondo. None uzi ko Bidondo na Bidondo bamaze imisi bari mu mishamirano bashwana. Ahubwo uragize neza kumbwira ikintu kimwe. Ivyo bintu bya Bidondo ahubwo je niko ndabona aba journaliste vraiment ivyo murimwo ahubwo sinzi. Je ngomba kwanza murabwire ko byoherera ngaho.
Bierere ngana kamaro bifise. Yeah. None reka tugende kwa Bidondine na God name. Ujya n'umugore w'umuntu. Bidondine ufise abana bane. Quelqu'un canke batanu? Ni batatu. Aya mafoto ya Bidondo murambona afise nk'abana 30. Abana batanu. Uri umuntu ufise abana batanu. Aho kujera urukundo rwa usubire mu nzu uvuge ati genda subiye ku mugabo wiwanje twafuye biganye mugasabana imbabazi ugasubira kurera abana naba bana ngene mbagize imfuvyi bafise papa na mama wowe umumama muzima kugenda ku musore w'imyaka 18 canke 20 ukagenda ugata abana ngo God name ugata umwana ugiye ku mwana kandi aho kugenda kwa Bidondo bati dusubiza abana mubagira imfuvyi urugende ku mwana amabere yaraguye ushangusha maziwa ushatepeta kwenda nyumbani ule batoto Bidondine nisiki ushangusha maziwa sasa unaenda tena kwa mtoto mdogo aongeze tena yaangushe my god tujue mimi kitu nakisema kinaniuma sana watangazaji achana na mambo sio sisi lakini achana nayo mambo sio sisi baba none tu kitwa kujera urukundo example uri umuntu umumama isonera none nk'ubu umugore wiwanje yumvise ko nateye indahandi no cafata abana biwanje ndabagira imfuvyi aho kugenda basi twemere atufashe twese ariko Bidondine yara chance cyo kintu sura kwemera yuko agira mugenzi wiwe bo niyo mpamvu nkora kugira ati rero ujya Bidondine nabwenga afise deja ni mama unaenda tena ushangusha maziwa ariko biravuga yuko ari kiki yuko atari byo ntibarahebana cyama kiki nayo bagize kiki n'ubwenge butoyi umugore bagize mariage ndaheruka nagiye kujya ku mariage yabo nagiye ndajya ndanywa mariage ufise abana batanu ucusubira ngo turahevye urataye abana n'imfuvyi uwo abana basige bajya muri restaurant papa kabatwara roze na Bidondo rero ndakubwira reka mvuga ukuri ujya musheri wiwe bari kumujya mu Senegal boje na sesi ujya mkoga yateye sheri wangu ule yeah sasa mimi nashangaa nilikaa kimya tu muda mrefu sana nasema my god sasa aje huku akiniambia mimi sina mimba kenda kwa Bidondo niko na mimba sasa nikaona kama ni mchezo sasa Bidondo achana nayo mambo sesi aje wawe yakugira yuko atandafisi lakini akienda kwa Bidondo niko na mimba sikia my god sasa nashangaa sasa I say ni hatari kabisa ego bwana umbea ndarahi utazodukora ko turagoye okay by the way reka tubashimire cyane bane kurikana na Isaac TV mvuye ngange kurondera Bidondine tout suite ndamusabe yuko asubira mu rugo wiwe kumberega n'ivyari kiki mwagabo urumva ko bahebanye vya vrai ariko gusa rero ikintu bavuze ati nasubire mu rugo wiwe wa mukoga sesi ntasi mukoga sesi nibaze barareka kwiyambika bana Juma bye Isaac TV. Oh.